Assalamu alaikum, amansыздарбы туғандар. Бүгін число 8 октябрь 2024 жыл. Локендегі бүгінгі ертемененки курс саат 9:30 болды достар. Бүгін қандай болып қалды? Чоғы көрөбүз. Бірден лайкты басыңыздар, комментарийге жақсы ой пікір қалдырып қойыңыздар. Анан ушу биздин каналга сөз катталып қойыңыздар. Біз буюрса күн сайын курстарды чыгарып турабыз достар. Банк компания банкта рубль болса 0,880, ал эми доллар 84,80. Айыл банкта дагы 0,880, ал эми доллар 84,85. Доллар дагы өсүп баштаптыр. Оптима банкта дагы рубль болса 0,880, ал эми доллар 84,85. Доскрада банкта дагы 0,880, доллар болса 84,95. Доллар көтөрүлүп, ал эми рубль ошол эле бойдон жылыш жок. Макай банкта 0,775, 84,85 доллар. Бирок буюрса үмүт үзбөйлү, баарыңыздар сак саламатта калыңыздар.